Pretilost je u Hrvatskoj jedan od velikih javnozdravstvenih problema. Uzrokuje brojne komplikacije, a u liječenju debljine u riječkom KBC-u napravljen je novi iskorak. Prvi put u Hrvatskoj smanjivanje želuca pacijenta izvedeno je bez kirurškog reza. Endoskopski kroz usta bez ikakvih rezova. Ovako izgleda nova metoda smanjivanja želuca. Ako zamislimo da je ovo želudac, jer tako, koji je jedna prazna vreća ako unutra nema hrane, što se radi kirurški? Kirurški oni prešiju ovaj dio želuca i od strane. Mi radimo sličnu stvar s time da mi ne radimo izvana, znači ne režemo izvana, nego uđemo sa endoskopom unutra. Sad ću ja to otvoriti i u stvari uhvatimo iznutra, uhvatimo dio želuca. Te se tako smanjuje njegov volumen. Dugoročno osoba izgubi 15 do 20% od ukupne tjelesne mase, a što se tiče kratkoročnih rezultata, baš prije nego što ste vi došli nam se javila pacijentica koja je bila na zahvatu i 10 dana nakon zahvata uspjela izgubiti 8 kg. Zahvat traje oko sat vremena. Opasnost od komplikacija je manja, oporavak brži. Zahvat je minimalno invazivan i dan nakon što je zahvat učinjen, osoba ide kući. No struka naglašava, zahvat nije čarobno rješenje. Želudac je mišićni, elastični organ i on se, ako pacijent ne promijeni životne navike, želudac će se i unatoč svemu opet proširiti. A debljina je velik javnozdravstveni problem. Danas zaista imamo dostupno jako puno metoda kojima se može nositi sa tim problemom, od strukturiranih edukacija u našoj endokrinološkoj dnevnoj bolnici do same ambulante za liječenje debljine, do onda naravno ovih nekakvih endoskopskih pristupa i kirurških koji su isto tako u našoj ustanovi na raspolaganju. Tako da je Rijeka, ističu u KBC-u, prvi i jedini grad u Hrvatskoj u kojem se nudi sveobuhvatno liječenje debljine. Kada oni dođu u endokrinologu, izračunamo indeks tjelesne težine, vidimo koji su pridruženi komorbiditeti i u razgovoru sa tom osobom pronalazimo koja je najbolja opcija za tu osobu. Nova metoda primijenjena je već na 2 pacijenta.